amasa in channel lo ngai khatu unaw sakle kan sim le mara hai in zana le di sakna chi bai ka hung buk masa chebane manipur boina chi khan e hi thi hai ang report ni kuno ke tiwa voisu ni som parit December sam ni le pali ni lai ni anita a ni som panga a in thoka voisu ni chena chanchin pra pui hi thi hai ang angai hung tum dingani Manipur State India Myanmar border tuwa ramribam somrit pakata in thoka somrit panga inkara tulai hin border fencing ramriban ramridai si mani tia tu in thangkha a video hai ko medo muring uma kha chung chama khane he bel chi ga le tuwa ramri boundary pillar 81 and thoka 85 inkar he maring pacha naga hai bil ania anni khomin tu hin thu an hung su vea an thu in su na angchun hilai mun kan cheng na rama ramri dai si bi kan khap ve ta ani ti khan chanchin an hung fil khat moding in bokani chung chun hi tuwa thobal huna manipur thobal district a hin zani ma supply in nisom panga pathin ni dei khan ta kham hun lai khan in kap na hai atunga chanjini hi da na chen pipa khai le evenele khai leading in ring ania amirok chu hitak muna hitaka kap zuma ummi pakhati lai sram pem antia kum som parit ni ama hi tuwa KCPP war group hai anni tikhan chanchin elo fit bokani songchun tuwa thobal ting kak singa keira kan ti na huna hin inkapna atung moka hilai huna hin bihari unaw patni construction company an thoka sin thoan hum kirti kapsum annia hi chungcha ma hin tula ya boina pakhat ania Nitish Kumar chun Bihar ni patni kapsuma haizam na dom na dingin noi ni ve pek ni nganti ahung ti achel ba ka chun Manipur Chief Minister Biren Singh Khoma hilaya ni kapsum tu ha hi tu ha manna ti in jong mek ni nganta he hai patni zam na dom na dingin noi som ve pek ni nganti ti in ahung pong bokani chun chwel khem ti nga chun Home Minister Amit Shah in Manipur boina sungcham ahung khilna a Manipur boina hi narco terrorist an nole ramdoi meeting pam chan ramdoi mi hai le boina ni lovin Manipur boina hi nam ni hai kara in khi thim no na sutaka in thoka hung lung tung pe ya in dona in thatna chen hung thungani ti in ahung fil soka hi chung cha ma hin Biren Singh Khoma du ma sen le ni ti etania NIA le central reporter home ministry a report pe tu hai pu hin tu fil lovin thelan filani ti in alung sen ji thu khom ahung fil so pe ge ni ti kha e lo hi thei boka chwel khel ti nga chun hi meiti hai at omna kontran fada tu hin boina na men lovin aso sam singani ti kha chanchin hi dan ani bokani Manipur parliamentary MP Avtara ni Alfred Kannam Arthurchun Home Minister le Prime Minister hai hi dingin parliament athuril na neya chu athuril na monachun Manipur boina hi tu hin kum khale thla tu afe meka hi sung hin singnata tatchana niya in le lo khom tam tak rol hopin bokani thing jing sa khom hin Home Minister the Prime Minister ha hin Manipur boina chungchama remna ekitana in bishim pinomana ti in keini Manipura hai khomi India ram jale nading hin thei patop so in singna khom tam tak pansan vea keini khomi India ram tan ni ti him se tui ve tan la ti in adung oino thu atam in sampui bokani ti kha chanchine he thei boka chun Mera Paibi Battalion Convener Sujata Thuk Chumchu Delhi Jantar Mantar Huna Naked Protest Saruka
protest hoa in roi tu ding in dem hi ti ga iksa kha ania amiruk chu police an hi achan chin hi an thi thingin dem hi a thung na mun kan su kheilo binan bana dem hi ting khom mei ti ha hin e boina an si mani ti chenin se thei ani bokani chun chuno chun zanglum phai kam pu district security force ai chun combing SARS operation an nei na a sidai leral thum I manizat jetan mana chungan sidai manai lai chun 7.62 SLR pakat 9mm pistol pakat single barrel pakat double barrel pakat le lai pui pali an mana hing hai ba ka hin 36 AC grenade pali ti launching pakat le tin sidai mu khom tam tham tak an mana ni ti hai kha e he si thei bokani chiwa ka chun mei ti nu ok sung bung huna noiram ri ke na chu motor pakhati na bo huma bo dum tu pa khom hin ngai sak lovin e atan sanani ti an fit bokani chun Jal Jeevan Mission Project hain National Highway 37 Imphal Jiribam Road Team Chit Lovin Kandam Chat Dingani Di Thua Hungin Sukha Antum Dan Chun Thotan Nia in Thoka Kha Lagpi Block Antum Kha Ania Amiruk Chu Manipura Minister Chen Khat Haide Indi Kremna Nisom Ni December Chena Hinan Thilpi Kha Kan Sukpi Khintek Dung Chewan Yan Tileyin Ban An Rop Kom Kha An Thu Nokta Di Kha si thading in bokani chun meti elite ke mahin tu lai hin chanchine lo si tlada nen mo chi so hen pungna sa ve ani ji ani a tu lai hin meti elite ke ma no le no pui te bo pe ti hai hin ting pang hin no chi so an pungna sa ve ni in chanchin khid ani a e tu lai hin sipai di tam takan uma heng hai ko le hin poisan mu thing na ding in me te hai mak ni sin anu pui ni hai sin la heng hai hin na satakin e no chi so ting pang yan tho ni ti hi ding in a umela me te aram bai ting go hai an ho tu pon ta ko ro ngan ba khom ade dom ta he ni in e video viral an tokin mu thein bokani chun he nakita izuk si pangkhan du lai miti hai anrama inka na zani masaka ting eti le inzom khan zani kan kirak thubal lai wai mikami an thatna le inzom khan security force le police commando hain SARS operation an thoa kakching lai vela ni inan khila kita hin masatakin KCPPWG member pakhat iringbam Rameshwar Singh Kumsom ni parit ni kapsing makha antia lap kapsing lam khai lai an mana ama an do pa interrogation an thona a in thakin tuwa kapsing mamang sing lai kham lok nung antia hilai huna hin KCPPWG member ni pasari an mana an ni hai hi ding bam herojit Singh Kumsom li he kuzam pen Kumsom hi le parit okram arundata Kumsom thum Senzam Robinson Kumsom hi pasari arindom agunin Rajit Sharma Kumsom hi pa le Songtham Rajkumar Kumsom hi tarukayan ni anni lehin ralthum silai e manizadan mana hengan man ha hinainen pistol a magazine le 7.65 mm pistol a magazine le countermate 9mm pistol a magazine le .32 pistol le a magazine 7.62 sniper rifle le a magazine hi local mate ania double barrel like fear patni single barrel like silai pakhat chun grenade hit pathum le detonator baka silai mu som paku bowfing handset patni mobile phone som chuwa ka chun two wheeler hi registration umlok patni he anman bukani mitam tek kinan hildan chun hitaka andal thuman man hai hi KCPPWC hai miding man rim da sanche
ram hoi mi anh hei ang silai nei bi yan choi ngai no a AK-47 56 ti hai an no le SLR dam an no le tuwa silai tha M16 GT rifle an SMG an no le carbine ti hai heng ha hian choi ka tu ta silai an man ti hai hi che sim from da me ram hoi mi man choi ngai no a during singa policia tactics a tuwa bihari an man na chung an that na chung cha na bihar hai lungrin emna dinga henga he anom do ma thila tho hi me me living comment ringna an me ni ti kha nitam tak ngai ta na ni chun sena patti karong le khung ne in kara RT phur UP ting motor ni inam si ta chu zani lai da hi ga khadan ro ho boka chuwa ka chun zani khan tuwa khundrak pamanti na muna le lai ne te mi patni an ke raya an ka te ka ti kha ni a khan ka ti hai kom ka ram bai ting gol hai ni nei ding nan ringa ke ngan ni ka phai hi ram bai ting gol ni ana chu dam doi tho a ram bai ting gol ni na ni pui wan tram ko ma poisa ba dola in wak zen hai ni nei ding in an ring thu an thli bo ko ni chu wa ka chun hi ko komi women win hai chun tu wa meiti ram doi mi ni dinga an nei man hai po ki an chim cham thu sil no lo dingin darkar so ti polisu ma in so dingin norna an si ma tu in thobal tinga infal more road national highway number 102 he hai khom yan lam an dam sat jingani ti thu hai kha he thei boka chuba ka che chen voi sun ni hin ni som pari november sa pi som pi pali ni lai ni hin senapati huna rok ven ni ti hi an ni pui ni pakhat mangdingin program si mania hilai hin chief minister Biren Singh hi chief guest dinga feel ania hi chim cham thu hin tukin in pi manipur chen thu sok si min hengin an hum khila india sarkar chen tuki le meti hai ka ra ba farzon asi ma chu to ka chen tu khom fe thei lo wania kan ram kampopi district fe tenga infolan thoka senapati ife chun dan bosi in dingani ti in press release an sim bokani ti hai tha voice ni chena manipura chanchin tlam pui hi thei le hi fin thei hai an ni a ano ka chen hi ukhul district suwa zani lai khan forest department security high chun security force high chun ram noya ka ni chinga anzonga hilai ukhul ramahin ramlin takel ekar som service ta kani popi chingna mun himu ania hita ka himlu tu kom som pathum jeta umane he mai po he forest department security force high chun an suksi ti hai kha singding in bokani manipur ram siunga district munfang khana kani an chingna mun hai khom phungjik sukin a uma chutaka chun marhai cheng na pherzol district hin kani kung kha khom chingan no ti kha singdani bokani ole kham to kha voisu na dinga manipur gaw report chin mi pom thei hayan nia tulaya ram pinga buina pakhat che zanting in thin toma kamwal role zu in ripuma motor khal ina su motor khala chun helmet an khumnok boxi no accident le ya thi khom umzau sang singani sulein helmet khumi ngai poi mo ngai ti kha thalai hai ta ding in ding comment to hung sil nom ba ka zu in ripuma motor khal hi apun rowa thina ania singna hi atua nan ni hai roi motor khala helmet khum boxi lo in rithei thil thoa motor khala kha ma tak taka thana accident khan kha thin poi takane in huma in nu le in pa le in sanghai in nu he in nau hai boina na me loinan boi takani chulein singna hi atua pathini nei dam kunding khomani sim pe gani chu chun mani singin pe singna hi ngai poi moa
สิงคูรุตกะสิงโนไม่ขัดที่อภัยโมอันนี้ที่ข้าหงสิงสานิเซนละไว้สู้นะจันจิงไงกับที่ไว้ปุ๊บอินเรงอินที่ตั้งอินไว้เสมอก็ลอม